Maitei roryópa vavépe, ko árape mbo'epy'aty mokõihápe jahecháta Guaraní ñe'ẽ rembiasakuéko ñane retãme. En esta unidad número 2 estaremos viendo la situación y evolución de la lengua guaraní en los distintos momentos de la historia nacional. Ñepyrũrãme ñañe'ẽta españolkuéra oũ mboyvérehe. Entonces hablaremos un poco de la época precolombina. Ojehechakuaa avakuéra ouha Américape mbohapy'aty guasúpe, peteĩ hína Australoide, oikeva Polo Sur guive ha og̃uahẽva Tierra de Fuego peve. Umi Proto-Siberiano katu oike Estrecho de Bering rupive. Ipahápe Proto-Malayo umi oúva Malasia ha Polinesia gui Mar del Caribe peve. Avakuaatyhára Branislava Suchnik he'i guaranikuéra oiméne ou umi Proto-Malayo aty guasúpe. Guaranikuéra ndoha'íriva'ekue, ñe'ẽ ayvu rupivénte oñomomarandu hikuái. Upéi katu jahecháta umi españolkuéra ou ñepyrũrõ, a la llegada de los españoles en la época de la colonización. Españolkuéra oúrõguare ha ojokuaa ipývo guaranikuéra ndive ojogueraha porã. Kuimba'e Españaygua oñembojoaju kuña Guaraní ndive ha chuguikuéra osẽ umi mestizo. Mitã okakuaávo oñe'ẽva'erã katuete español ha guaraní, itúva ndive oñe'ẽ español ha ambue isy katu oñe'ẽ guaraníme. Guaraní jehai ipy oñemoñepyrũva'ekue umi jesuita, franciscano ha capuchino rupive ohekávo ohekombo'e hag̃ua chupekuéra catecismo ha ohechakuaáre ndomboikehái hikuái pe iñe'ẽ ipy. Upéi katu tetã Saso guive en la época independiente. Umi ñane retã mosasohára ningo oñembyaty Casa de la Independencia ha upépe oñepyrũ hikuái ogueroguata ko ñane retã Saso ha katu ko'ã aty hikuái ojapo katuete guaraníme. Avei oje'e guaranímepe ojejapópe Santo y Seña ojeike hag̃ua Velasco rendápe, Cuartel Riverapegua. Umi prócer oipurúva Guaraní oñemosãso hag̃ua ha upéi hikuaivoi oñepyrũ omboykesémakuri. Francia oisãmbyhy aja durante la época francista. Karai Rodríguez de Francia ojekópe Guaraníre oisãmbyhyrõguare. Ha'éniko pe Paraguay ombotyetevoi ha avave ambue retãygua ndoikekuaái. Oje'éniko Guaraní nomanoiha upévare. Francia avei omomba'e umi tapicha ijapellido guaraníva. Heta ijapytépe oĩva'ekue umi banda oficialpe, umi banda musical oficialpe. Umi apellidokuéra apytépe katu oĩ Aguaý, Guiravera, Guaracaju, Tapari, Kumá, Avere, Guaratá ha hetave jey. Francia oñe'ẽ ha ohai Guaraníme umi Carta Estratégica omondóvajepi. Avei oisãmbyhyrõguare ojehai ipy Himno Patriótico Guaraníme. Anastasio Rolón rembiapokue. Jaháma ko'ág̃a Carlos Antonio López oisãmbyhy aja durante la época carlista o el gobierno de don Carlos Antonio López. Carlos Antonio López oisãmbyhyrõguare oñemboykeve Guaraníme. Ha'éniko he'i Guarani cáusare Paraguaygua noñemotenondemo'ãi. Mbo'ehaópe oñembo'e Castellanope, mitãnguérape. Umi ojehavíráva oiméramo oñe'ẽrõ Guaraníme hikuái. Umi tapicha ijapellido guaraníva ojeguerohoryetévape Francia oisãmbyhyrõguare katu ko'ág̃a omoambue castellano reheguáre. Sa'i opyta upe rire. Ko'ág̃a oiko gueteri Lambaré, Guachire, Jahari, Arasari, Picagua ha Ñamandu.
Yahasabo Pecharamo Ñorairo Guazú 70 Guaré, la guerra del 70 o la guerra contra la Triple Alianza. Coape oiko curipe tei atu Guazú Comisión Lingüística Rejewa. Oñemonei petei hendai chapellejai y catujahuancha opa diario oiva upero guaré ojai paite petei chaitente. Geñoi aveipe primera polka romántica guaraní mojehai paiteva hérava chelucero aguai'y. Hape pura heijara ha ohaiva ekue katu oje'eva ekue hese kangue Herrero. Ha'éniko haihara ha katu avei oiko oñorairõvoko Ñorairõ Guazúpe. Opa vove Ñorairõ Guazú durante la posguerra del 70. Ko'ápe umi mba'e oikóva guaraníre ningo ojekuaavéva ha'e oñemboykeha mbo'eharakuéra pytagua ouha'ápe oñepyrũ mbo'ehaokuérape ha oĩ heta avei ñane retãygua ohóva oñehekombo'e ambue tetãme Uruguay, Argentinape umíva ha upéicharamo ou rire hikuái ha'ekuéra castellanopaiténte avei oñe'ẽ ha upéicha avei ombo'e ha'ekuéra mbo'ehaópe. Chaco Ñorairõ aja durante la guerra del Chaco. Oñembote'e guaraníme ku idioma oficial de la guerra. Añetehápe ku guerra contra la Triple Alianza ha guerra del Chaco pe ojepurupe guaraní idioma estratégico ramo. Hakatu ko guerra del Chaco pe oñembote'e ha oñemotenonde ku idioma oficial ramo. Oñemoheñói vocabulario estratégico ojepurúva ñe'ẽ kañymbýme. Utilizaban palabras de manera estratégica disfrazando los significados. Upéva oiko umi bolivianokuéra oipurukuaaha avei guaraníme hakatu imba'ekuéra ipu'ambuente. Tenía un sonido diferente al guaraní paraguayo. Avei Emiliano R. Fernández ha ambue haihára ohai ñe'ẽpoty ha purahéi neporãkuetéva omombe'úvo mba'éichapa oñeñandu upérõ guare umi soldadokuéra. Chaco oñeñorairõ rire la posguerra del Chaco. Oñemboikejey guaraníme mbo'ehaokuérape. Ha katu mburuvicha Higinio Morínigo oñepyrũ ohai guaraníme ha castellanope umi informe de balance general upéva ha'e omomba'évo gueterípe guaraní ha'ehahína idioma oficial de la guerra. Oñemoheñói avei guaraní unidad monetaria icharõ. Kóvako peteĩ oikóva gueteri ko'ág̃a ha hi'arevéva ko Sudaméricape. Ko'ág̃agua, datos sobre la época actual. Guaraní ningo Constitución 1967 ronguare oñemoneíhína ku ñe'ẽ nacional como idioma nacional del Paraguay. Ha Constitución 92 pegua oñemboheró avei castellano ndive Paraguay ñe'ẽteéramo como idioma oficial del Paraguay. Ñehekombo'épe katu Reforma Educativa 94 pegua oñemoñepyrũ ñehekombo'e mbo'ehaokuéra rupi ha ko'ág̃a avei oñehekombo'éma opaichagua carrera Universidad Ryepýpe. Avei 2010 pe heñoiva'ekue Academia de la Lengua Guaraní, 2014 pe heñói Secretaría de Políticas Lingüísticas. Ko'ã mokõi tenda Guazú oñangareko ha ohechakuaa guaraní jepuru porãre ha guaraní jeikovéra. Ipahápe pe Gramática Oficial de la Academia de Lengua Guaraní heñoiva'ekue 2017 pe.